Bwana Minisitiri mwaramutse murakaza neza kuri RFI urakoze cyane. Icyumweru gishize inama gatandatu yabereye i Londres ya komite ihuriweho y'abakurikirana amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda igihugu cyawe, kandi itangazo ry'ine abanyamakuru itangazo mwagaragaje ibihugu zombi biyemeje guhita muhagarika burundu imvururu cyane cyane hafi ya Minembwe Burasirazuba bwa Kongo, kandi mukoresheje imbaraga zanyu mureyana n'impande zose. Abatinkorwa bari aho ngaho barabyemeje by'umwihariko ibihe bikurikira mu gihugu cyanyu. Ndashaka kuvuga ingamba muri gufata muri kino gihe. Murakoze cyane nk'uko wabivuze, hari inama gatandatu ya komite ihuriweho yo kugenzura, kandi nizo kwiyemeza bijya mu cyerekezo gishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington ku bw'amahoro n'iterambere. Kandi nk'uko nabivuze, hari amasezerano yashyizweho umukono byuzuye, ibyo bikemura ikibazo hafi ya byose bya politike by'umutekano na politike n'ubukungu, ariko ingingo isigaye yo gukemura ni ingingo y'ubushake bwa politike. Kandi ubushake bwa politike dutangira kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano. Kuva amasezerano y'amahoro yajyaho uko zabimeze kose, bitangirana no kubaha guhagarika burundu imirwano. Ariko nyuma yuko dushyize amasezerano y'amahoro mu mwaka ushize tugashyiraho umukono, bigomba kumenyekana ko guhagarika imirwano bitigeze byubahirizwa mu mpamvu yo gukoresha no kongera imbaraga ku bijyanye n'ikoreshwa ry'indege za pilote bikorwa na Kinshasa guverinoma ya Kongo. Ntabwo ari gusa ku buyobozi bwa M23, ibyo bikaba binyuranyije n'amategeko n'amasezerano menshi y'abasina Washington. Ariko nanone hari n'ibitero byibasira abanyamurenge, abasivili, abanyekongo b'abatutsi, aho haterwa ibitero za bombe. Ibyo bikaba byumvikana ko biteye impungenge nk'uko uko biri. Ingingo rero y'amasezerano y'ingenzi ntabwo iri kubahirizwa guhagarika imirwano, ariko hari kandi ikindi kibazo kigomba kuba cyarakemutse cyane cyane mu bijyanye n'amasezerano y'umutekano y'ibihugu zombi, amasezerano arebana na Washington. Ni ukuvuga inshingano kuri Kongo guhagarika aba FDLR ndetse n'inshingano z'u Rwanda zo gukora ingamba z'ubwirinzi zazo. Kugeza ubu rero Kinshasa aho kugira ngo bajye muri kino cyerekezo cyo guhangana bikomeye cyane n'ibi bakomeje gufasha ibikorwa bya politike ndetse n'abantu abanyapolitike bamwe b'i Burayi ndetse n'abantu mu Faransa nka Jean-Luc Habyarimana. Ikirego gikomeje kugaruka cyane cyane mu muryango wa FDLR politike, ndetse uravuga ko bivuga ko Perezida Tshisekedi yakiriye ngo bari mu ruhare rw'intwaro ishami rya politike rya FDLR ko ryakiriye Kinshasa. Ese ari ibimenyetso ufite kuri ibi ngibi, izo politike, imitunganyirize y'ibyo biganiro, ishami rya politike ryari ryabekwe ko Kinshasa? Hari amakuru dufite rwose kandi agaragara ubwo turi mu gikorwa cy'inzira ya politike na Bonanza Kongo, ariko hari ubuhuza bw'abanyamerika. Kandi rero ni ukuvuga nk'umuhuza w'umunyamerika, twatanze amakuru yose agaragaza ubufatanye bukomeje hagati ya Perezida Tshisekedi n'ingabo ze bakorana na FDLR, ariko nanone umuryango politike ugerageza gukoresha imico yabo, gukoresha abatuye hariya nk'abatuye n'ahangaha nka Jean-Luc Habyarimana, abandi Fabien Sengaya ndetse n'abandi bagiye bagira Kinshasa. Jean-Luc Habyarimana we yagiye Kinshasa rwose nabyemeza. Bityo rero ibi biteye impungenge, kandi igihe cyose iki kibazo kitazakemuka, ubushake bwa politiki bwagaragajwe na leta ya Kinshasa kugira ngo barimbure FDLR, kandi kugira ngo uhagarike n'intambara bizaba bikigoye cyane gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Tugaruke ku Minembwe. Iki nicyo kibazo cyangiye cya mbere. Wari ugiye kuvuga iki mu buryo wenda ufatika kubera iyi mpamvu gusoza icyemezo nk'igihe mwarwanaga i Londres, mwashaka kuvuga iki? Hanyuma si raporo nyuma y'uko igaragaye
raporo y'impuguke za Loni. Iyi raporo ivuga ko ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu gace ka Kongo. Hari imibare itangwa kandi cyane cyane mu majyepfo ya Kivu. Impuguke za Loni zivuga ko mufite igihugu cyanyu, uko byagenda kose ingabo zanyu zifite cyangwa zifashishwa cyane cyane mu kugenzura ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. Ibyatumye amaherezo ingabo z'abanyekongo inshuti zabo ngo itarashoboye gukora kwinjira muri Minembwe mwabigizemo uruhare. Nkunda kwibanda ku masezerano ngewe, inzira y'amahoro. Twebwe twamaze igihe kinini, mu myaka myinshi, hari itsinda ry'impuguke zivuga. Itsinda ry'impuguke imyaka irenga 10 ishize yagiye ivuga ku Rwanda, igasohora za raporo ku bintu bitari byo bashinja u Rwanda. Bakunze gushinja Kinshasa ingaruka mbi ku bantu bose. Ariko rero nkunda kwibanda cyane cyane ngewe ku bibazo bihari ku bijyanye n'amasezerano y'amahoro. Nk'uko nabivuze, amasezerano yasinywe nta kibazo afite. Ikibazo ntabwo ari amasezerano yanditswe. Ibi kandi uravuga ko muri Minembwe hari nta bikorwa bya gisirikare biriyo, ingabo z'u Rwanda z'ubutaka bwa Kongo mushyigikira mu kurwana kuri akarere. Oya, hari ibitero bigabwa muri kara gace bya za drone iby'ingabo za Kongo bishyikiwe n'abacanshuro, bashyigikiwe n'abazalendo, bashyigikiwe n'ingabo z'abarundi, bibasira imidugudu y'abaturage ituweho ikaterwaho ibisasu, abanyekongo b'abanyamurenge kuva mezi runaka. Kandi nibyo mu by'ukuri ibyo twabimenyesheje umuhuza abanyamerika kuva mu mwaka ushize, kubera ko uribuka amasezerano nyamukuru yasinywe tariki 27 Kamena mu mwaka ushize hagati y'abaminisitiri b'abanyamahanga. Econops yashyizweho igitekerezo ibikorwa byo kurimbura FDLR no gukora ingamba z'ubwirinzi zacu. Igitekerezo icyo gihe cyari kijyanye no gushyira mu bikorwa Econops mu minsi 90 gusa kuva aho iyo ngingo yari ishyiriweho byemejwe kugira ngo nyine ibyo bishyirwe mu bikorwa Econops. Bityo rero aho gushyira mu bikorwa Econops, habonye bwa mbere kurenga ku mategeko, bakomeza kuri ibitero byongera bya za drone, hakaba ubushake bwa politiki bwa Kinshasa bwo guhagarika ibikorwa zayo, guhagarika ibikorwa byayo ndetse no kurimbura FDLR. Kandi twabimenyesheje umuhuza ari umunyamerika, tuti twebwe dufite ikibazo ku butaka, tugakomeza gukemura iki kibazo mbere na mbere. Ikibazo mbere yo gutumira abategetsi ba leta ya Washington gusinya amasezerano rusange no gusinya amasezerano nyine nko kwibuza ko akarere mu by'ubukungu. Mu by'ukuri aho ni ikibazo kitwe twabivuze mbere. Kuva icyo gihe umuhuza wa Amerika yari afite isura nziza cyane, ashishikajwe no gutanga inama z'amatariki abakuru b'igihugu bazakinyaho. Ariko aho guhindura iki kibazo mu by'ukuri ngo amasasa ahagarikwe, ikibazo cya drone zihagarikwe, zibasira amasezerano nanone yasinywe itariki enye, kuko itariki enye byarashyizwe amasezerano yasinywe, ariko amakimbirane ku butaka arakomeza. Nubwo hari amashusho wabonye muri Washington aho twahaye isi yose igitekerezo cy'uko wari umunsi w'amahoro, ko kuri tele intambara ari ikomeje kongera imbaraga kandi intambara ikomeje kwibasira. Byakurikiwe cyane nanone mu gihe cyashize inama y'umutekano mu muryango w'abibumbye, Masad Barose yatangaje ko Kongo itigeze ikura FDLR burundu, kandi kurwana rutari rwavana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo no guheka gufasha M23. Igisubizo cyawe ni ikihe? Mbese ibyo Masad Barose yavuze ashinja mwebwe cyane muri Kongo nivyo? Ibi bivugwa bigomba kwitabwaho, guhuza n'itangazo ry'umunyamabanga wa leta Marco Rubio wa 5 Kamena mu gihe cy'iburanisha ryabereye mu rukiko inteko ishinga amategeko ya Amerika. Yavuze ko u Rwanda rurimo gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje, nabwo bizaba wenda bidahagije nkuko yabivuze, ariko nta cyigeze avuga kuri Kongo. Ariko ikibazo ni imihigo yavuzwe kuri FARDC yo kidashyirwa mu bikorwa nk'igice cy'ingenzi cy'amasezerano ya Washington, kandi kugeza ubu nta ntangiro na ntoya yashyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'iyi mihigo. Kandi rero navugaga ko wenda tugomba gufata itangazo rya Masad Barose duhuza n'itangazo rya Marco Rubio ku bijyanye ni Masad Barose yavuze ko guverinoma ya Kongo itashyize mu bikorwa mu rwego rwo gusohoza inshingano zayo zo gusenya FDLR. Anavuga ko u Rwanda rutafashe icyemezo cyarwo mu byo cyiyemeje cyo gukuraho ingabo zarwo. Ariko icyo si cyo kibazo nyacyo.
ubu ni ukuvuga amasezerano y'amahoro ni amasezerano afite agomba kwitabwaho n'impande ebyiri kuko asinywe n'impande ebyiri. Ni amasezerano y'umutekano, kwemeranya umutekano. Ariko abanyamerika ubu bavuga ko Kongo, guverinoma ya Kongo itigeze yiyemeza gushyira mu ibikorwa cyangwa se inshingano zayo z'umutekano nyamukuru arizo ibirego kuri Kongo birahari. Kongo ntabwo yakuyeho FDLR burundu. FDLR iherereye ku butaka bwa Kongo. FDLR byabonetse ko iri muri Walikare. FDLR bavuze ko batazigera babambura intwaro wenda ibyo nguko bimeze, ariko se kubera ki mwebwe rero kuri Kigali kubera iki mutavanye ingabo zanyu ku butaka bwa Kongo nk'uko bivugwa na Masadi Barros? Uratekereza ko amasezerano ya Washington ari amasezerano y'uruhande rumwe? Ninde ureba ku Rwanda gusa? Ni amasezerano y'amahoro, kandi amasezerano yose ni amasezerano areba impande ebyiri, igice cya Kongo hamwe n'inshingano zariye hamwe n'igice cy'u Rwanda gifite ibikorwa byarwo bigomba gukora byihariye. None se kuki mu masezerano y'amahoro mu gihe bemera ko uruhande rumwe rutigize rushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje amasezerano, kugira bakomeje gushyigikira FDLR, bakomeje gushyigikira gukoresha za drone bibatira abaturage b'abasivili, ariko icyari kimwe bakavuga ko uruhande rwacu rushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje ari amasezerano yerekeye uruhande rumwe gusa. Bityo rero biracyakeneye kuba hari igihe umuntu wari agomba kuba areba impande zombi amasezerano icyo ateganya Washington. Impande zombi zakwiriye gushyira mu bikorwa iby'amasezerano, si twenyine nk'u Rwanda. Hanyuma hari iki kibazo cy'ingenzi. Tariki 25 Kamena habayeho imishyikirano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibyemejwe na Barros, aho yavuze ko amasosiyete y'u Rwanda akora iby'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro akorana na 23 na Sezo ga Kongo afata ibihano. Bivugaho iki ibyo ngibyo? Ibihuye neza n'ibyo twamaze kuvuga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera ko uruhande rwa Kongo rutareshya mu bikorwa inshingano zarwo zo guhagarika FDLR. Amaherezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera ndetse ko habayeho kwivanga kw'ibitero by'indege ya pilote. Wabonye itangazo riruka ryavuye mu itsinda aho umuyobozi umwe avuze ko hari ibitero bya Saturn, ariko ibyerekeye ibihano hano uruhande rumwe gusa. Rero hari ikibazo nabo turibo, kandi uretse wenda ibyo bidusubiza kuri kimwe mu byo twakoze tuvugaho mu bunzi, twabajwe cyane n'uburiganya bw'ubuhuza, kongera ko ubusumbane bugaragara urushaho kugaragara, cyangwa se no kudagaragaza ibimenyetso by'ukuri, nubwo hari ibimenyetso binagaragaza neza ko ibyo Amerika babona. Mu mwaka ushize hafi buri munsi hari ibyaha bikorwa buri munsi bikozwe na Kinshasa mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Ariko amaherezo u Rwanda ni rwo buri gihe rufata ibihano. Icyo usobanura ni iki? Tugomba kubaza afata ibihano gahitwe, ariko si ubwa mbere kuvaho ingabo z'u Rwanda zihafatirwa ibihano. Hari ingabo z'u Rwanda bafata ibihano, hari abayobozi bakuru bafata ibihano, ndetse n'uruganda rwa Gasabo rwafata ibihano, ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Ubu rero bigeze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego neza rwose, ariko icyo kibazo tugomba kwibaza, abashyiraho ibihano njyewe ntacyo bitwaye niba ari Abanyamerika bafata ibihano cyangwa se Abanyaburayi bavuga ko wenda Leta ya Kongo iri gushyira mu bikorwa ibihano ibyo yemeje. Ngicyo nshaka kumenya ni uko cyafatira ibihano uruhande rumwe gusa, mu gihe Kongo yo igashyira mu bikorwa ibyo yemeje kandi igakomeza gukora ibikorwa bibi cyane ntihashe FDLR. Zukuri aho kugira ngo berekeze igisubizo Kongo aho buri gufata inzira ikomeye. Urugero muri Werurwe mu gihe habaga inama hagati ya batatu, Kongo, u Rwanda n'u Burundi, nyuma yo gufatwa kwa Uvira, ingabo za Kongo zatangaje ku 29 Werurwe Kisangani, n'umuyobozi waho yavuze ko bagiye gukora akazi ko kurwanya FDLR. Ko byagenze gute?
nyuma y'iminsi ibiri tariki 31 Werurwe bohereje zimwe za kajugujugu muri Walikale ngo zigiye gutanga intwara ahubwo amasasu n'amafaranga kuri FDLR. Dufite amakuru ya nyayo kandi twayahaye abanyamerika. Ikibazo muri iki gihe buhuza mutuma ahubwo habaho kubogama. Ubuhuza bw'Amerika ntabwo butanga icyizere cyiza. Nta cyiza kiri mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yacu ya Washington, kandi ntabwo byerekana amahoro meza arambye muri Burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Nibyo kubera ko uvuga ku kubogama k'umuhuza, ubwo ubona ari iki gisigaye mu by'ukuri muri ubwo buhuza. Twagaragaje impungenge zacu umuhuza, bityo rero turi no kuvugana n'umuhuza kugira ngo umubwire ko akeneye rwose umuhuza umwe ukora akazi keza k'ubuhuza, ufasha impande zombi gukemura ibikorwa inshingano zazo zijyanye n'ibyo biyemeje, kwerekeza ku gisubizo kirambye cyo gukemura amakimbirane. Bitabaye ibyo, guhana uruhande rumwe ni ukuvuga gufata bimwe mu bihano bidakwiriye, bihano ku ruhande rumwe bibangamira wenda u Rwanda rwonyine, bizaha undi amababa gusa yo gukomeza gukora. Perezida Tshisekedi na guverinoma ye bazakomeza kurenga ku mategeko agenga amasezerano, gukoresha indege zitagira pilote kugira ngo barase ku baturage, ndetse nta gushidikanya ko bazashyiraho n'ibindi wenda mu ivugurura ku rwego rw'igihugu ibyo bidakwiriye. Birumvikana ko abaturage ba Kongo ubwabo batabishaka. Hagati yanyu n'umuhuza ubwo ko yibasira uruhande rumwe n'amasezerano atubahwa, ubuhuza bwa Afurika bwo amaherezo ubona butanga icyo gisubizo. Mutu iki kibazo ni ukuvuga ko buri wese agomba gusubira ku mpamvu nyazo yacyo. Turi mu nzira y'amahoro, dufite ibikoresho bikoreshwa, dutekereza ko ari byiza. Dufite amasezerano y'amahoro ya Washington, imbere rikemura ibibazo politike, umutekano ndetse n'ubukungu. Kandi dufite ikindi, amasezerano y'urwego rwa Doha, dufite ingingo 8, ebyiri muri zo zemejwe nubwo zashyizwe wenda mu bikorwa, ariko hari n'amabwiriza 6 yo kuganirwaho. Ariko amasezerano 6 cyangwa se ingingo 6 niba zaraganiriweho kandi zigashyirwa mu bikorwa mu buryo bwiza, bishobora gukemura ikibazo nyamukuru cy'amakimbirane. Rero dufite amahirwe kugira ngo amategeko meza amasezerano y'amahoro y'umuhuza n'abahagarariye mu gahunda ya Washington ndetse n'abahuza muri Doha. Rero buri wese agomba kugaruka ku mpamvu dukwiriye gusubira ku meza ibiganiro kugira ngo haganirwe ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro twagiranye ya Washington, ndetse no kwihutisha ibiganiro byo muri Doha kugira ngo ingingo 6 zisigaye zishyirwe mu bikorwa. Sindi nzira ahubwo ni nk'aho ari kimwe, ariko nabyo ntabyubahirijwe. Dufite amasezerano ya Washington, ntabwo tuyakeneye kuyasubiramo, twayavuzeho. Amasezerano yajyanye n'urwego rwa Doha yemejwe kwa 15 Ugushyingo, n'amabwiriza agenga ibigomba kuganirwaho no kwemezwa. Rero iyo ntago ari indi nzira, ahubwo ni kimwe, ariko hamwe n'ubushake bwa politiki ko zaba buri kubura kuri Kinshasa kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, ndetse n'amasezerano ya Washington kugira ngo ashyirweho igitutu ku mpande cyane cyane kuri Kinshasa yanga kwitabira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe. Bwana Minisitiri, turagushimiye cyane. Kuri izi raporo nazo zongeye kuvugisha benshi mu basirikari ba FARDC n'abawazalendo, nyuma ko nakwe 23 yarangije gufungura irembo ryo kwinjiza abasirikari noneho mu Minembwe. Ubwo nibifite Mikenge, ubu noneho nta rutangira. Abasirikari kuva muri Kivu y'Amajyaruguru Walungu bamanuka binjira ndani mu Minembwe no mu bindi bice. Gusa dore aho bavuga Lanfort iri kwerekezwa kandi biteye inkeke. Abasirikari benshi baye 23 baturutse muri Muramvya bageze ku musozi wa Kashongo ureba gace ka Lubuga muri Haut Plateau mu karere ka Uvira mu bwami bwa Bafuriru. Bati M23 ikomeje kwerekeza abasirikari mu gace kegereye Abafurero, bageze batutse mu gace ka Muramvya baza mu gace ka Lubuga muri Haut Plateau. Ubwo ni mu cyerekezo cyo hirya. Abandi bati umuyobozi foka wa Wazalendo
mu gace ka Rubuga aramenyesha kuri iki gikorwa cyo kongera imbaraga z'abasirikari bakunze gutazanga b'u Rwanda hagomba gufatwa ingamba zihutirwa kuko bagiye kumanuka berekeza mu kibaya cya Ruzizi. Mujye mu gice kigana Mwenga Fizi harimo n'abasirikari ba FARDC ariko ibintu bikorwa bikomeye gutya byo gucika intege bagasubira inyuma makumyabiri igenda ibakubite ibambura uduce n'utundi. Hirya gato ugana mu gice cy'Uburasirazuba muri Plateau mu bice bya Rusizi FARDC nayo iri kubwirwa ngo M23 izanye Lanfol izanye abasirikari badasanzwe bagiye kuza kwitira hareba Nzega tayari Uvira. Reba Nzibira makumyabiri iri kuri position. Walungu ugana Tubimbi ugana Mwenga baracyari kuri position kuko nubwo Wazalendo bagerageje kurwana nabo ntago bigeze birukana M23 ngo irenze Kasika begene Tubimbi bakomye kugenda bayigabaye ibitero ariko M23 gakomeza kuresista ihaguma. None bahise babona Lanfort igiye kuzibonuka ijya Bijombo Mikenge kuryo bagiye kujya bafatanya n'abari muri Minembwe bari gutera bakuvane ngo bavanemo Pwezero kuko Rwisankuko kuko yarangiye nyuma kuvanamo Pwezero urumva gace kagasige ku muhora wabo na gace ka Uvira so kuvanamo Runingu kuvanamo Kiliba na Uvira ubundi kuva muri Bukavu ugafata Nzibira ukamanuka ukagera mu bice bya Fizi Mwenga ugatambika ukonyo ukageza muri Uvira hose ari 23 none izo mbaraga zose cyane imwe zikamanukira icyarimwe zerekeza muri Baraka ngo nahani tamira byabaririmo uzi impamvu byagoranye cyane imisi ishize K23 bigura gufata Baraka nuko mu gice cya Pwezero igice kinini cyo kirimo FARDC urabyibutse igihe M23 iri muri Uvira ishaka kumanuka ngo igiye gutera Baraka kuri ubu rero nimba Uvira babayigezemo na Baraka na Pwezero aribo bayirimo mama Baraka yaba ihindutse umwanya wa M23. Akatiye kuri raporo y'umuryango w'abibumbye cyangwa se mukezo umuryango w'abibumbye shimangiye cyane kuri 23 nubwo mubona ikora ibintu bikorwa ry'amasezerano ntabwo ibyitayeho yifitiye izindi deal kwishingira leta yabo cyangwa se gutuma Kongo itekereza kabiri maze bagakora ikitwa federal state kujya leta ifite za leta nyinshi nko muzi Burusiya muzi ko Burusiya ufite za leta zigenga nka Chenshenyi ni leta yowe na Kadyrov ubwo bikaba bimeze nka gutyo buriya nibyo bashaka kuba byakorwa muri kino gihugu cya Kongo niko M23 bivuga. Hanyuma dore icyo izi mpuguke zivuga inyeshyamba za F23 mushyikiwe n'u Rwanda zikomeje ngo kugenzura igice kinini cy'uturetwa kiva mu Jyaruguru kiva mu Jyepfo nubwo hari ingamba za diplomasi zikomeje arimo na gahunda za Washington na Doha cyikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu gushishikariza gukemura ikibazo cy'umutekano n'ubutabazi no kugarura amahoro muri Asazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kuvuga ku ntego z'ingenzi z'uyu mutwe abagize itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Kongo bongerewe manda yabo hakurikijwe imwanzuro wa 2825 w'inama y'umutekano bavuga ko F23 irimo gukurikirana intego zo kwagura gukomeza imiterere y'ubuyobozi bwayo no guhuza igenzura ry'ubutaka bagenzura. Muri raporo yabo yashyikirijwe inama y'umutekano izo mpuguke zigaragaza ko uyu mutwe ukomeje gukomeza intego yawo nyamukuru yo guhirika ubutegetsi bwa Kongo mu gihe batekereza nk'ubundi buryo bwo gushyiraho akarere kigenga muri Asazuba bwa Kongo. Hanyuma AFC23 yakomeje intego ya politiki ubukungu n'indengo za gisirikari harimo kwagura no guhuza ubutaka gushyiraho inzego z'ubuyobozi zijyanye no gushaka kwemerwa umugaragaro binyuze mu biganiro. Intego nyamukuru y'uyu mutwe yari ukukuraho guverinoma ya Kongo mu gihe nanone hatekerezwaga no ku bundi buryo bwo gushyiraho akarere kigenga muri Asazuba bwa Kongo mu gihe intego ya mbere yabinaniwe. Izi ntego zigishijwe mu nama zo kwigisha abantu nk'uko zemejwe n'abahoze ari abasirikari nk'uko raporo nanone y'itsinda ry'impuguke yageze ku nyamakuru ibitangaza. Nk'uko inyandiko imwe ibivuga Republika Federale du Congo cyangwa se leta yunze ubumwe ya Kongo ni izina ryigeze kuvugwa n'inyeshyamba za F23 mu gihe uturere two muri Asazuba bwa Kongo tugenzurwa nayo twaba dufite ubwigenge. Uretse iki cyifuzo cya politiki uyu mutwe uranateganya kuba ingabo zonyine zo kurinda aka karere niba hashyizweho leta y'igihugu. Make nimba aka gace kiswe agace kigenga ariko kabarizwa muri Kongo nka leta nkuru abasikari bagomba kugenzura ntabwo bagomba kuva Kinshasa n'abasikari ba ARC Armée Revolutionnaire du Congo. Uwo ni umupango w'23 ifite ni ko iyo nyandiko y'umuryango w'abibumbye bivuga. Raporo impuguke kandi ngiraho ngo abayobozi ba F23 bakomeje gusaba ko abaho Republika ya Kongo yigenga
kandi bakuraho icyifuzo cyari cyaratanzwe mbere cy'uko abarwanyi b'uyu mutwe bakinjizwa muri FARDC, ahubwo basaba ko FCM23 yubaka kandi ikayobora ingabo nshya za leta y'igihugu. Ingingo yo kurinda abatutsi, abanyamurenge n'abahema ihohoterwa rishingiye ku moko n'itsembabwoko yakoreshejwe cyane cyane mu gutangaza ibitekerezo byabo kugira ngo habeho kwivanga kwa gisirikari n'ibya FCM23 yasabye. Makumyabiri yaravuze ati mu gihe tuvuze ngo twivange hari igihe dukorerwa iyicarubozo bakadushanga mu nkambi bakatwica, nuko twe tugenzura igisirikare cya leta ya Kongo. Muri raporo yabo bashyirije inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye baravuga bati AFC23 yakomeje gushyira imbere kwagura igisirikari, yongera ibikorwa byayo hagamijwe gufata Walikale, Kisangani, Kalemi ndetse na Beni. Kuva aho gahunda ya Doha itangirira muri 2025, ubuso bw'agace kari gatowe n'uyu mutwe bwiyongereho ibice birenga 55% binywanije n'umwanzuro wa 773 wa 2025 w'inama y'umutekano ya Loni bari bagiye nk'uko 2023 igomba gusubira inyuma byihuse. Ngariko ukurikije uburyo 2023 iri kwirwanira ikenda yongera agace ku kandi yo kubabwira ngo basubire inyuma nta gahunda ngo bazi icyo bari kurwanira, impamvu iri ku mitima yabo kandi iyo mpamvu ntabwo bemera kwishyira hasi, impamvu yatumye bahaguruka. Kongo yo irashinja M23 ko mu bikorwa byayo bya gisirikari iri gukoresha drone irasa kuri FARDC ndetse ngo n'abaturage. Umugabo witwa Kongolo usanzwe abarirwa mu banyamurenge ariko yemeje korana n'uruhande rwa leta Kongo ati ingabo z'u Rwanda ashatse ku M23 zikomeje gutera ibisasu mu baturage nta kurobanura, zikoresheje indege zitagira abapilote za TB2 na CH4 nubwo zirinzwe kandi zigakingirwa na FARDC mu duce twa Mikenge, Karingi na Bidego. Ati isi muri iki gihe iri kubona ubugome n'imibabaro ingabo za M23, nshatse kuvuga nyine za M23 akavuga u Rwanda, zikorera ku butaka bwa Kongo mu gihe cy'ubugizi bwa nabi. Ndasaba imiryango yose kuragaragaza kwihangana, ufatanye n'ubumwe hatitawe ku nkomoko yabo kugira ngo barwanye ubwoko bwose bw'ubugizi bwa nabi, uburiganya ndetse n'amakuru atariyo. Ati ingabo z'u Rwanda ntizirengera inyungu barengera inyungu ariko bw'abanyamurenge, icyo zifuza cyane kurusha ibindi zose n'ubutunzi bw'ubutaka bwanyu no gukoresha umutungo wanyu, ntimukagwe mu mutego w'amacakubiri. Ati mukomeze kubana, mubane mu bwumvikane n'imiryango yose n'amoko yose, ntimugahe urwitwazo bashaka ubutunzi bwacu kugira ngo barusheho kuyoba urwango n'amacakubiri. Nimuze dushyire hamwe turwanire igihugu cyacu cyiza, tungabunga ubumwe bw'igihugu cyacu kandi twubaka ahazaza h'amahoro muri Repubulika ya Kongo ikomeye kandi ifite ubwiganze. Amagambo ya Kongolo ariko benshi muri M23 twirwa barayamagana, bakavuga ko ibyo akunze kuvuga uyu mugabo ari ukuyobya ari yirengagiza nkana ibyo leta ye ya Kinshasa ikorera inzirakarengane z'abanyamurenge kugeza ku rwego nawe ubwe yihumisha amaso ngatabona, ariko azi neza ko abaturage bababaye bitewe n'ibitero bya Kinshasa bitarobanura kwa civil muri Repubulika ya Kongo. Ushaka kugigoma ubu ni karibu, ushaka kwizira Rubavu nawe ni karibu, ni muri ubucuruzi cyangwa se izindi diri waba ugiyemo. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yatangaje kwa 4 tariki 2 Nyakanga 2026 ko umupaka uhuza Goma n'umujyi wa Gisenyi mu Rwanda wongeye gufungura. Imipaka ya Petite Barrière na Grande Barrière izwi kandi nka Cloniche yari ifunze kuva ku tariki 17 Gicurasi kubera icyorezo cya Ebola, ubu yongeye kuba imipaka inyurwaho. Desire Ngabo avuga ko izi ngamba ireba abaturage ba Goma bafite ibikorwa Gisenyi cyangwa se bakeneye guhaha mu mujyi baturanye nawo uri mu Rwanda, kandi impamvu zifatika zirahari uko nk'ini icyorezo cya Ebola cyatumaga urujya n'uruza rutagenda, kirimo kugenda kibonerwa uburyo bwo kugikurikirana. Inama rukokoma yakozwe na FARDC, inama y'umutekano. Visi Minisitiri w'Intebe yakana Minisitiri w'Ingabo z'igihugu n'abasirikari bakuru w'ingabo n'abavuye ku rugamba Metrike Kabomo Diamvita yewe kwa 3 itariki ya mbere Nyakanga 2026 muri Minisiteri y'Ingabo inama y'akazi ikomeye yahuje ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika ya Kongo. Ishingiro ry'ibiganiro ryari rivugurura ry'inyandiko z'amategeko n'amabwiriza agenga ingabo za Kongo hagamijwe kuzihuza nibazo biriho mu bijyanye n'umutekano, ingamba nibazo by'inzego. Amakuru aremeza yuko ngo muri kino gihe gukorwa amavugurwa muri FARDC kugira ngo barebe niba bakongera gutangiza n'intambara yeruye ipanuye kuri 23, nubwo ngo muri inyandiko bategeze babizerura, ariko nyine ngo nuguhuza nibazo bisanzwe muri Kongo. Iyi nama yahuje Vice Perezida w'ingabo, Minisitiri w'ingabo ushinzwe abasirikari Rezal Ntambwe n'umuyobozi mukuru w'ingabo za Kongo, umugenzuzi mukuru wa FARDC
n'umuyobozi w'umuryango wa gisirikari, abakuru b'ingabo zitandukanye, abakuru abashinzwe umutekano ndetse n'abayobozi bakuru benshi wa gisirikari, abacamanza ba gisirikari n'impuguke mu z'ingabo bose bari bateraniye hamwe bari kureba iby'ingenzi. Mu ijambo rye ryo gufungura inama, Maître Guy Kabomo Dianvita yavuze ko iki gikorwa ari intambwe y'ingenzi mu ivugurura ry'ibikoresho ngo by'ubwirinzi nk'uko abivuga. Iki ngo si ivugurura ry'ubuyobozi gusa, ahubwo ni ivugurura ry'ingamba rigamije guha ingabo za FARDC urwego rw'amategeko rugezweho kandi rujyanye n'ukuri kwa none. Minisitiri yibukije ko iri vugurura rijyanye n'icyerekezo cya Perezida wa Repubulika kandi n'umugaba w'ingabo w'ikirenga utuma kuvugurura no gushimangira ingabo ari inkingi yo gushimangira ubusugire bw'igihugu no gushimangira amahoro mu karere kose muri rusange. Akazi kazashingira ngo ku ngingo 3 z'ingenzi: gusuzuma inyandiko zishaje cyangwa se zidakoreshwa, kuvugurura ingingo zidahuye n'ukuri kubu, ndetse no guteza imbere inyandiko nshya zivuga ku bibazo by'umutekano, ingamba z'isi n'ibibazo by'inzego bihanganye na Repubulika ya Congo kugira ngo byose akomeze kuzitaho neza. Vice Minisitiri w'Intebe yasabye abitabiriye inama gusoza ubutumwa mu buryo buhamye mu nyamwuga no muri gahunda igihugu kugira ngo ingabo za FARDC zihabwe amategeko yujuje ibisabwa mu mikorere y'ingabo zigezweho kandi zikomeza gukora akazi gakomeye. Mu mpera z'inama, Maître Guy Kabomo Dianvita yahaye inshingano zo guhuza komisiyo ishinzwe kuyobora iri vugurura perezida wa mbere w'urukiko rukuru rwa gisirikari, ngizagira igihe ntarengwa cy'amezi 3 cyo gusuzuma inyandiko zose zihari no gutanga igitekerezo ku ishami rishya ry'amategeko rijyanye n'ibibazo biriho n'ibibazo mu bijyanye no kurinda igihugu kugira ngo nabyo byo kurenzwa ingohe, ahubwo babyiteho kandi babone igisubizo cya kinyabyo kuri ivyo bibazo. Mwibutse ko FARDC rungu igowe cyane cyangwa se ifite ikibazo gikomeye cyane cy'izi ngabo za M23 zikomeje kwibasira ndetse zikabarusha n'imbaraga ku mirongo imbere ku rugamba, ari nacyo gushaka uburyo bakigobotora. Ariko uruzinduko rwa Ramaphosa ku butaka bwa Repubulika ya Congo bamwe batangiye kuruhuza n'ibikorwa bya gisirikari bikomeje kuba ku butaka bwa Congo. Byatangiye bivuga ko Tshisekedi Tshilombo yakiraga Evariste Ndayishimiye bari mu mpango wo gutegura uburyo bukomeye cyane bwo gutera Minembwe n'ibindi bice bakoresha imbaraga zabo za gisirikari. Kandi magambo avuga Kinshasa, Evariste Ndayishimiye yahamije neza cyane ko icyo bashyize imbere kurenza ibindi byose ari umutekano w'akarere, umutekano wa Repubulika ya Congo, umutekano ushyizwe imbere ari cyo cy'ingenzi gutuma ngo n'akarere kagera ku iterambere rirambye. Ivyo rero bikaba byarongeye guhagurutsa itekerezo bya benshi no kwibaza niba hari urugamba nyamukuru rwari gutegurwa kuri 23 ndetse n'urugamba rushobora kubangamira akarere kose muri rusange. Kuri uyu munsi tariki 3 n'amasaha atageze kuri 24 ashize, Tshisekedi Tshilombo yakiriye mugenzi we Ramaphosa wa Repubulika ya Demokarasi wa Repubulika ya Afrika y'Epfo wavuye Pretoria akaza i Kinshasa guhura na Tshisekedi Tshilombo. N'umuhuro w'ingenzi uganira ku bufatanye bw'ibihugu zombi ndetse n'imikoranire y'impande zombi mu guhangana n'ibibazo bitandukanye, aho biyemeje gukomeza gukorana. Perezida Afrika y'Epfo Ramaphosa yigeze i Kinshasa ku kigo cy'indege cya Njili i Kinshasa mu ruzinduko rw'akazi muri Repubulika ya Congo, aho yakiriwe na Madamu Samia Maturuka, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Akomereza no ku biro bya Perezida Kinshasa akirwa na Tshisekedi. Uruzinduko rubaye nyuma y'ibyumweru bike gusa inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'abafatanyabikorwa bayo ibereye kuri internet yabaye ku ya 16 Kamena 2026, ayo mihigo ingana na miliyoni 910 z'amadolari y'Amerika yakusanyijwe mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'iterambere by'umugabane. Gusa amakuru akemeza ko SADC isi ivuga yuko kugira ngo ibi byose bizagerweho ari uko Burasirazuba bwa Kongo ugomba kuzaba butekanye, ngo nta terambere ryabaho, nta tuze, nta mahoro biri ku munyamuryango umwe. Afrika y'Epfo yakomeje kumufatanyabikorwa wa hafi wa Repubulika ya Congo kuko ni bamwe mu bohereje abasirikari muri Congo. Kuri inshuro nyinshi ishize byagaragara ko atari umubano mwiza hagati y'impande zombi, gusa ibisa nko kuvanaho icyo kinyoma ko umubano utameze neza ni kigaragaje uburyo Ramaphosa yaje gusura Tshisekedi Tshilombo ngo ngiye bagira ibyo baganira by'ubufatanye ndetse yewe n'ivy'umutekano. Ivy'umutekano ni nk'inkingi bagomba kuganiraho cyane. Impamvu eshatu. Impamvu ya mbere, Ramaphosa avuga ku nkumbwe mu bantu bafite ibirombe byo mu y'agace ku butaka bwa Congo nkawe ku giti cye. Cya kabiri, ari mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane muri SADC ku buryo ashaka kugena igomba gukorwa muri umuryango wa SADC kandi bikaba byakumvirwa na benshi, ari nabyo rero Kinshasa ishobora kungukiramo. Cya gatatu, nukuba nanone
asanzwe azi neza ko muri Kongo gutsindwa kwa Kongo nubwo baba watsinzwe kuko bari bariyemeje gufasha Kongo kubona n'uyu munsi Kongo ikirwaniraho rero ngo ntabwo bari batakaza ibyiringiro byo Kongo izatsinda intambara n'amufasha gukomeza gutanga renfort muri kino gikorwa. Ikibazo twibaza nge nawe ni iki? Igihe kizagera ryari kugira ngo Kongo ibone amahoro ku buryo butaziguye? Bizanyura mu yihe nzira? Bizakinira mu nzira y'ibiganiro, mu nzira y'imbaraga za gisirikare nka zivana ubutegetsi bwa Tshisekedi cyangwa FARDC igiye gukoresha imbaraga zidasanzwe ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo maze bahanga muri M23? Umwe ngo gusubiza icyo kibazo sinabishobora kuko ntabyo nzi, gusa iminsi iri imbere izabitubwira. Komeza kugira byiza, amahoro, imishana mirwe kuri wowe, kinyo nkwifurije.